Muraho neza, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza, njye meze neza, ndakomeye, ndashima Imana. Namwe ndabajije nimba mukomeye, aho muherereye hirya no hino ku isi, nimba mumeze neza, nizere ko mumeze neza, Imana ibikomeje kubarinda. Rero mbasha kwihanganisha abantu bari ruguru mu ntambara, tuzahwema kubivuga kuko niyo mu rugo, niho gakondo yacu, rero turabihanganishije abari mu ntambara bakomere, nta gihe kitagira iherezo niko n'umuririmbyi yavuze, aravuga ngo nta gihe kitagira iherezo. Na biriya by'intambara bizagira iherezo. Sawa, twongeye twagarutse, ni Itara ry'Umurenge Official, turi kumwe namwe, ni karibu mukomeze tuganire, turebe amakuru hirya no hino uko byifashe. Sawa, ndabasuhuje cyane na karibu nyinshi cyane hano ku Itara ry'Umurenge Official. Amakuru uyu munsi ni nkaho umuhanda yagumye kunyerera imihanda iyo kamana we, imihanda yanyereye. Ese ino mihanda iratunyereza tuzogeze ryari koko? Mana yanjye, Imana nidutabare nanone igaruke hakiri vuba, kuko imihanda yaguma kunyerera hano sinzi atutako mugani w'abanyakenya ngo nukunyerera zatangaje aho abantu ubu nyine ubufura bwarashize burashira mu bantu pe. Ubu ngubu hasigaye ndango nkaho umuntu asigaye abona abayeho ku giti ciwe gutyo, ubu nyine ni nkaho abaye ari ku giti ciwe akigira n'isoni basi byibuze z'abantu ngo abe kuvuga ngo reka ngire ka kanyabufura basi ka kandi k'ubunyangamugayo basi, kugira ngo abandi batazangaya cyangwa famiye cyangwa isi yose itazangaya cyangwa abandi bavandimwe batazangaya. Imihanda yagumye kunyerera, nimuzagira mbabwire story ariko mana yaje mu Bugande zacitse zakomeye, isi yose yatse umuriro i Bugande ku kibuga cy'indege. Ku kibuga cy'indege i Bugande zakomeye reka mbaheze story, twinjire muri story uko bimeze. Umuhungu umwe ndashaka kuvuga izina ryiwe ngo ni naka, ariko ndamuzi, ateretse umukobwa ngo amare kumutereta, barateretanye wo hanze muri Australia, barangije bamaze umwaka wose bateretanye. Urumva bari abafiyanse bitaraja gusa nyine ku mugaragaro nyine ngo bigire, ariko bari abafiyanse wenda urumva bigeze kure, kugeza gihe umukobwa yaje aza mu Bugande kuza ko kugira ngo bashakane. Ariko umukobwa we yari yaje yiteguye ko bashakana, ariko umuhungu we atiteguye yuko badashakana. Urumva, noneho barangije umukobwa arangije kuza, ariko mbere ngo bakaza bakavugana no ku mavideo, umwe akareba undi uko ameze. Ubu nyine amavideo isi isigaye yarashize, niyo asigaye akoraga buri kimwe cyose, mukaba mukundanira kuri video, mukaba mu bintu byose bikarangirizanya kuri video yabaye video. Aramurebye abona ishusho yiwe uko imeze, nuko umukobwa garaje aje mu Bugande, aje gukora ubukwe, tashite ku kibuga cy'indege. Ariko mbese ni kuwa gatandatu ejo bundi, simba mbabwiraga inkuruga ya kera n'ejo bundi, ubu nyine irahari, ubu nyine uko irahari, ni inkuru yabaye kuwa gatandatu. Umukobwa garaje, umuhungu ntamukubise amaso, ati ndora uko asa, ntabwo ari uyu mukobwa. Ariko naho umuhungu yaje kumutega ari kumwe n'inshuti ziwe, harimo n'undi wase wabo w'uwo muhungu nyine, bazaga kumutega na mushiki w'uwo muhungu, bose baza gutegaga umufiyanse wiwe. Barangije kumutega ntibamurebye, wa muhungu uti ndore jewe ntabwo
uyu mukobwa ari we twavuganye abwiye ababo arabivuze, ariko umukobwa ngo akamubona ntakeye. Kandi nawe urabizi umufiyanse wawe ko ari wowe wocangamuka kurusha abandi, iwe garijimye, niwe wijimye. Aramurebye, umeze gute, uri sawa? Uko sawa, mugani w'Abanyakenya, uko sawa. Abonye ntabwo ako sawa, hayuko sawa. Ariko bana yaje umuhungu ati reka mbabwire, umukobwa twakundanye, uyu mukobwa jewe namwangiye ibintu ibi bishatu naho, mugani w'Abafurero, bishatu. Icya mbere, njyewe umukobwa, uyu mukobwa ni mugufi cyane, ntabwo nshobora kugira gute gutwara umukobwa mugufi gutya, byibuze iyo yarabaye karekare gatoya kugira ngo nanje tuje gakuresha. Umukobwa ni mugufi, ariko noneho ubugufi, noneho abagufi baragowe. Nuko icyo si icya mbere. Icya kabiri, yamavuga ngo jewe kuva nabaho, kuva nzangana gute karinda saza, sinkunda umukobwa witukuje mukorogo. Ati mukorogo, jewe twara umukobwa wa mukorogo gute? Ati sintwara umukobwa wa mukorogo. Ntabwo ni mukorogo, niko basigaye banayivuga. Yajya bitwaza si mukorogo. Ni mukorogo. Nuko yamavuga ati sintwara umukobwa ufite mukorogo. Wa mukobwa ati yewe iyi nzobe ni iyanje, nubwo ugunyanga, ariko ino tuze iyi nzobe yanje ntabwo ari mukorogo. Ntaba narisize ku tuvuta two kongera wenda kugiraga ngo nce ngiye gukora ubukwe, ariko ntabwo ari mukorogo, ntabwo ari. Wa muhungu ntoya nabonye ari mukorogo, ni mukorogo, sinotwara umukobwa wisize mukorogo. Icyo si icya kangahe? Cya kabiri, nababwiye ngo yamwangiye ibintu bingahe? Bishatu naho. Ariko bana yanjye bishatu naho. Icya gatatu, aravuga ngo umukobwa twakundana narebaga kuri videwo, yari afite izuru ritoya. Ariko bana noneho abafite manini bakigiye bashakwa, mana yanjye, abafite amazuru manini ni nkaho isoko ubu nyine igiye kubura. Yesu we, siko turagira gute mana yanjye we? None uko noneho ni gute ngo afite izuru rinini, noneho ndi kwibaza, ese amazuru manini bazaza bashakwa mwa bantu mwe? Izuru rinini. Noneho yamavuga ati ibintu bibaye bingahe? Bitatu. Nibyo mwangiye. Rero njewe wa mukobwa we singukunze, nubwo wogira gute, ibyo bintu bitatu nkubwiye ntabwo ari byo. Bagenzi biwe babuze uko bagira, baguye mu kantu. Mushiki wiwe yikoreye amaboko, noneho turagira gute? Noneho wa muhungu afashe bagenzi biwe, bagiye iyo hirya kuguma kuvugana. Nukoga wa mukobwa nawe asigaye hajya, asigaranye na muramukazi wiwe, mushiki w'umuhungu. Aramubwiye ati yewe, ese uriya musaza wawe yanyweye urumogi? Ariko bana yanjye, yanyweye urumogi, yasaze. Ese uwo benga undi we nuko amamuvugira aho ngaho, akamubivuga akabigaragaza gutya mu bantu? Ubundi asanzwe ari muzima cyangwa aza akora ku rumogi? Nuko muramukazi wiwe abuze uko amusubiza, aragiye afashe musaza we, arambwira ati wasaze wewe,
umukobwa araje ageze hano ku kibuga cy'indege, aho ubonye umusiponsa, none none uramwanze, uriya mukobwa njyewe ndabona atacyo abaye. Nyabuna nimugire gute, nimusubirane mukundane, wamumwereka wowe ntunamwereke kuko wasubiye kandi kumugaya ko wamugaye, mbese umwiteho nyine, we wamubwira kuko yari puranka wakoze. Ariko mana yawe, wewe wamumubwira ko ari puranka. Naho ga wa mukobwa nawe yagiye guhagararana n'aba bahungu, yagiye guhagararana na za nshuti ziwe, barahagararanye baravuganye, noneho ujya murumuna we wo mwase wabo ujya nshuti yiwe wo mwase wabo, bari bajanye gutega umugore we, bama bakundana na wa mukobwa aho ibintu byose ariko bana yanjye ubu nyine nta gutinzaho, urigira nabi undi muntu aramutora. Nuko ariko bana inkuru yateye ibitwenge hamwe, kandi numva hano ndatangaye. Ibi bintu birimo kubera mu Banyamulenge, noneho turagira gute ko imihanda yagumye kunyerera. Wa mugore wa mukobwa wa muhungu na wa mukobwa bama bakundaniraho, wa muhungu ga ahamagaye kandi ga abantu bose ga arabahujije, yamavuga ngo yeme ngo yari puranka. Ako puranka zabaye puranka, mana yanjye, ese nta kintu kigisigaye kivugwa ngo kizoza kereka kwitwa ko ari puranka? Noneho ga muhungu ga yamamubwira ati sheri yari puranka, nariko nje kugukorera ngo ndebe uko ubyitwaramo, ariko yari puranka, ndagukunda nta wundi mukobwa mw'isi nukunda. Noneho ga rya zuru rivuyeho, urumva rirasongoye, ya masaha aho ya mukorogo ivuyeho, ntakicitukuje, bwa bugufi abaye muremure ya masaha. Ariko kaje karumiwe yemewe, niko baca umugani, hajya abakuru baca umugani ngo akaje karumiwe, nimba ari akaje karumiwe sinzi nabi. Umuntu ga w'abandi ga ati yari puranka unkoreye, ati sawa. Noneho data muri ya puranka naje niho nasubijwemo, niho nabonye nk'umuntu ukunda, niho nabonye umuntu unyitayeho. Warebye umuruho wose narushe, nateze indege, navuye hanze, ndacarushe, ndi ku kibuga cy'indege, iwe abona kuko atari uwo kumpitizaho ayo magambo yo kumbabaza, ahita ambwira kuko ankunda, ibintu byarangiye ga data, genda uje gushaka utaritukuje, genda uje gushaka uw'izuru rirerire, uje gushaka umuremure. Birangiriraho. Wa muhungu nawe yamagaruka yamubwira nti uko ibyo nyine uyu mukobwa avuze, ibyo akubwiye nibyo, jewe namukunze, nabonye no mukobwa ntacyo abaye, ngomba kumutwara ngakira igikapu cya protect, ngo yakora protect uwo muhungu. Ntabonye umusponsa, abonye umusponsa utari uwo gataterese, uwo tiriwe anaruhira yamamubona aho ngaho ku kibuga cy'indege cy'i Bugande. Imihanda yagumye kunyerera mu Bugande, yamamukundiraho, bama bagira cyangwa bajana. Wa muhungu tewe yari puranka sheri we, wakabyara we, babarira. Umuhungu go kararuhakarira, babarira wakabyara we, nukuri yari puranka, nakugira ngo ndebe kubyifatamo, ariko sanze nukuri ko Imana we wari wabikomeje ku mutima, kandi jewe ndagukunda, nta n'undi nokunda uretse wewe. Ayiwe igipfu gisa n'abantu, ariko wa muhungu wa muhungu ga nuko byaba birangiriraho ga, ubusheri burarangiye, undi musheri ga mabono wabo. None ubu nyine mwabantu nkuko mbabwira, aya masaha umuhungu yasaze,
ati uriya murumuna wanje wo mwa data wacu ni ibindi, ahubwo wenda wasanga bari bafitanye gahunda, uyu mukobwa nibyo ahaye akora, ariko yari asanzwe akundana n'uriya wundi, yari asanzwe bavugana kandi batakaza banavugana, ari aho abagira urukundo rwa hafi abagira urukundo rwa hafi, abandi boga ni ukurinda kwingingiriza ngo paka mukorogo ntizabagera iruhande. Ariko mana yaje ariko mana we, reka maze wa muhungu, ese wa muhungu, hanyuma nawe y'ubugogi wakoze, y'ubucucu wagize, ese uyu mukobwa iyo ubona gusa wowe ukabona kuko yitukuje, nturi umugabo wiwe, niki cyotuma hari ikintu wabwira umugore wawe ngo ingeso iyi akora nabyihorere akakwangira? Ushobora kumuganiriza gato ukamubwira sheri reka kwitukuza, bikababyo bikagira, kandi gakunaniraga aho ngaho ukamenyaga kuko akomeze yitukuze nyine, ko atari umubiri wawe yakasiga ubundi, cyokoza benshi nyuza nyumva bangagwa abantu bitukuza. Ariko mana we, ubundi mwaza mubohoka, n'ubundi nibaza yaba yitukuje, umubiri n'uwibaza uza guma utwike, ari amavuta ngo azanatwika cyane, akababa umuntu ugasanga ntasa ahantu hose. Ariko iyo uyu mureka ukamwihorera nyine gutyo, ako uba wiboneza umusiposa ko ari we musigaye musarira, mugasigara munanirwa gushaka abakobwa bari ino, nk'uko murashaka abakobwa bo hanze kugira ngo babahereze za faranga, none wowe utangiye kumuzanaho amanyanga utaramushaka ngo mukorogo, warese akagira iyo mukorogo ye, ubugufi se uracyamuzamuye se? Ni wowe Mana yewe, Imana yaremyaga abagufi irema n'abarebare, kuko twese Imana tiyo tugize barebare, tiyo tugize bagufi. Urumva uko yagize umuremure kugira ngo asingire ikiri hejuru vuba vuba, irema umugufi kugira ngo atore ikiri hasi vuba. Twese ntitworesha rero, wowe wakoze ngo bugoye, none kurasara ngo umukobwa ngo nibamugarure nyabuna, ngo hari umuntu wamuhamagaye amubaza ikuru uko yabaye, ndaza kubategereza akawodiyo kiwe avuga ngo ni ukuri ngo nje yari kuranga, ngo abantu ngo baba bavuga ngo yaye ngo byari seriye, ngo ntabwo ari byo mwamwibwira, ngo ntabwo ari byo. Ese wowe wari unaniwe basi kumushakira kandi gapuranka wamukorera ku kibuga cy'indege, utamutoyeho ibyo bintu nimba koko anabifite, kandi koko arabifite nyine, utamubabaje ngo umwibutse kuko afite izuru rinini utamwibukije kuko yisize mukorogo, utamwibukije kuko uwo mwavuganaga atari ko yasaga. No kubahinduranya nyine baracabahinduranya, reka bazaza babahinduranya, warasanga uwo mwavugana nyine atari nawe. Wasanga uwo mwaka muvugana atari nawe, wasanga ari murumuna we, cyangwa wasanga ari mukuru we, wifitiye iryo zuru rirerire wari ushaka, urumva? Ariko mana, ariko yakugera iruhande ukabona bwa bubi bwagarutse, ni bwa bundi bwose ukabona ko ari bwo, kandi atari we mwakaza munavugana. None utangiye kwihagararaho ngo nibamukugarurire, hari abo wahamagara wabwira ngo nyabuna babasubira kandi babahuze, ariko amazi gayarenze inkombe. Kera ko barategura ubukwe uko nguko muri kuno kwezi ngo ntasubirayo ubukwe butarangiye, icyo mbabwiza ni ukuri, uwo mukobwa ntasubirayo ubukwe butarangiye, na wa musheri wiwe bahuriye ku kibuga cy'indege. Nitantore ndakurahiye, uramutaye abandi baramutoye, none ga komera ushikame ukomeze ga umutwe, nimba ubonye ga n'umusiponsa wawe agucitse, aragucitse, agiye kuruhura wa wundi wa protect, kana abanza aruhuka igikapo data, abanza agiheke, abanze agisezere ubwa nyuma, n'ejo bundi azaba yagiye. Ariko inkuru y'umwana isubira inyuma, uyu muhungu ngo yapfuye amubesha ko amukunda, niko umukobwa yavugaga, amubesha ko amukunda, ko ayo makuru yayamenye,
ariko ngo ari ukugira ngo amugeze hanze ngo namara mwange ngo ntiyamukundaga. Urumva, kwari ukugira ngo amufate ku maso, ariko akaza abwira umukobwa ngo cyane cyane ngo yaye ngo iwe ntashaka kuko ubukwe bubera mu Bugande. Niho hajya nababwiye ngo umukobwa yari yaje yiteguye kuko azokorera ubukwe mu Bugande, aho umuhungu iwe akanga ngo yaye azareke bazogukorere muri Australia, kandi umukobwa akamubwira ati sewe ahangaha ko ufite abavandimwe naje nkagiraho abavandimwe, amafaranga ndayafite, buri kimwe cyose icyo umbwira cyose cyo mu bukwe cyose ndakigaramiye, amafaranga arahari ndabikora, ariko wemere dukora ubukwe. Umuhungu nawe akaba yanga ngo yaye ureke ga jewe tuzobukore tugeze hanze, naho kwari ukugira ngo ashike hanze ga amwange, reka bazoza babakoshone namwe. Mumaze iminsi mugenda bamwagera hanze mugahemukira abakobwa mukababwira ngo ntabwo hari uyu twavuganaga, uko wari imigambi yawe, imigambi mibi wari wagambiriye kera byose bigiye ku mugaragaro. Umugani wa wa muririmbyi wavuze ngo ku mugaragaro niho byose byashizwe, none ibyawe byagiye ku mugaragaro, utangiye kurira ngo nyabura ntibakugarurire umufiyanse wawe. Reka reka cyane utuze, abandi bihanganiye ubugufi bamutwaye, abihanganiye izuru rinini bamutwaye, abihanganiye kwitukuza bamutwaye. Urumva, amakuru nayo ngayo yemeye, amakuru nayo nariko nshaka kubagezaho kugira ngo dukomeze tuvugane tuganire, mukomeze muheze inama uno muhungu. Uyu muhungu garatumaga anicira mugenzi w'ubukwe, iwe ga nimba yamwanze undi ga yamutoye, kera bumvikanye ubukwe kera bwateguwe. None utangiye kuzana amanyanga, kandi wari wavuze ngo wabonye atari mugenzi wawe ko mutojanirana. Ayaye hama hamwe mugenzi wawe akora ubukwe, ahari wasanga ari wo mugisha wiwe, nawe wamusekeye izuba ryarashe iwiwe. Urumva, wa mufurere yavuze ngo rigaye imanga iwe ntiryahagaze, ahubwo ryamurasiyeho kugira ngo nawe abone umudiyasipora. Nuko niko bimeze. None rero mureke mbategereze iyo namwe muriyumvira, biratangaje ukuntu umuntu yovuga kuko iwe adashaka umukobwa yarangiza. Mureke mbategereze yego, ariko bitewe n'uko kera nabonye ibintu byageze hanze, mbonye nta mpamvu yo kuvuga ngo abantu bakomeze baceceke cyane. Rero uko bimeze ni uko abantu babifashe uko bitari bimeze, usibye ko naje uburyo nabikozemo nta wundi muntu wari kundeba umutima waje wamenye ibindi, ariko nabyo ni amakosa. None uriya mukobwa kuko bamwe babizi cyangwa wowe ntabikubwiyeho, uriya mukobwa twari tubwirize hafi umwaka tuganira, kandi twaraganiriye bihagije, tuganira ku mavidewo, kandi urabona videwo igerageza kwerekana umuntu neza uko ameze cyane, kuri telefone tukaba bigaragaza neza umuntu uko ateye, yego rwose. Ariko naje munsi maze kumubona ejo hariya ku kibuga, biriya byose nakoze ejo za puranke, ariko nza gutangara maze kubimukorera ibyo nakoze byose. Yego, twari kumwe n'inshuti yaje tuvukana, tunabana ndetse no mu nzu, turavukana neza, wari mwene data wacu. Yego, maze gukorera puranke, aho kuvuga ngo ashakishe uburyo yobikoramo neza, ahitamo neza kuvuga ngo amushaka. Yego, none bino bintu bizatuma intekerezo ibindi, ubona ko isi yahindutse, ubona ko inshuti zo mu isi wa muri byavuze ngo inshuti zo mu isi ntakigenda, niko n'ubundi zaze bimeze. Yego, rero icyo nashaka kubabwira ni uko iriya ari puranke nayo namukoreye, uriya mwana aramukunze kuko twari tuteguye, ariko kitangaje muri
burake ari ku kibuga iyo nguyu akaba amushanye tumuze kuvuga ngo hari umuntu kwicuza cyangwa n'ibindi ariko mu buryo buhari uyu mwana aje ku bwaje bifuza ko umusore tukaganirisha nawe twahora tuganira bakajya yaza kubabizi rero abamuganirije bifuza ko bishobotse muzakora n'ikindi kiganiro nawe ukamuzana ese ukamuzana kuko je uriya muntu nta cyane yitaba kuri telefone bitewe n'ibyo murumvaga mwumvishije sa tubabwira amakuru y'ibinyoma murumva ukuntu avuze aravuze ngo nyabona nimukomeze mukore ibindi biganiro mugire gute mumpuze uriya mukobwa yaje ari ku bwanje ari jewe aziye ati none inshuti zo mu isi ntakigenda ariko inshuti zo mu isi ntakigenda mwene se wabo aramuhemukiye aramubwiye ati uramutaye ariko ndamutoye mwabatu mwe mwiyumviye mwenyine mukomeze muze mukorere subscribe na share na comment gira hasigaye nza nkomeza mbagezeho ibiganiro bitandukanye sawa sawa ndabakunda